Familiyange açıklar. İlyasov Sapar Murat. Ne oldu da? Үйüne girdim. Үйüne girip üyesini gezdim. Ne mene? Şakmayan. Tak. Necesi. Tak. Kettim. İşte. Al uyga niye girdin sen? Benim hoş oldu. Kanti kodum alacak. Açtık hemen. Marşrut kemer. Açtık. Olmuş aç. İzle. Doğru kadar. Buraya da. Şey. Ne? Birlikte taktın mı şimdi? Çok. Bıçak taraftan aldın. Orta sayıda. Orta salam. Sağ olganda ile bıçak. Çaç. Жрачку? Купил ножи в китайском рынке, два ножа, с колесом, стойкой, один кухонный нож. Я вот взял, положил одну сюда, потом другую сюда, потом забрался сюда. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элин. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элин, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. И снял обувь. Покажите, как снять. Снял обувь. Положил аккуратно сюда. Зашел. Один. На левом боку. Нет, головой куда? Головой к тому окну. Пока он вставал, я ударил по голове. Покажите, как. Пока он вот здесь вставал, моя рука была здесь, я ударил по голове 3 раза. Потом беспорядочно бил, пока он меня не повалил на землю. Он повалил меня на землю. Мы докатились до сюда. Мы сломали дверь. А кто сломал его? Я. Каким образом? Он меня толкнул до сюда. Далее. Я был на земле, он был упал. Потом я ножом ударил его в живот. Потом, когда он хотел встать, я ударил ему в спину. Сколько раз? 1 раз. И он был женщина подошла, схватила меня за руку, я испугался, ударил его в животу, потом еще раз и спину. На спину. Да, я бросил нож сюда, потом забрался и взял оттуда нож и положил в лощетку. Я его нашел на земле, черный пакет. И я... А под бомбером у вас какая одежда была? Серая толстовка. Зашел в сооружение, положил пакет бомбы, заказал такси, приехала белая машина, китайская фирма, точно не знаю. Приехал мужчина
лет, 30 лет. Из какого приложения? Через Яндекс Такси, через мой телефон, через мой номер. Aslında жоқтап қалғанбыз да ұям ол төр жақта жатқанда кіші қызым қолында жатқанда күйеуімдің шырқыраған үніне мен бұл жақта ортаншы баламды құшақтап бұл жақты қарап жатқанда шырқыраған үнінен бұл жақты қарап қойған соң баяғы жолдашымның үстінде отырып алып бычақтатып тұрды. Birinci maska sen bolcu. Yoldaşım maskasını çeşti. Eko alıştı da, yoldaşım küçtü de. Alışıp bir momentte eşikten ozacaktı gözde jönögönde. Ben koluma uçuragan telefon menen жүзеңгиге çaldım. Yoldaşımdı bıçakladım dedim. Kendinizlerden adresti aytıp ürgürdüm de. Ortançı balam oygondu. Ulu kızım oygondu. Çırkırap жабышышты папа депчи. Мен болсо баягы баланын мол жерлеринен түртүп аттым да эркин деп качтым. Мен светти жакканымда бетини таана көрдүм да. Быктыйган, көзү жымшыйган. 100 эмес 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Мен бычактын салып учуну көрсөм kızım bulacağına çeyin görüp durdu, uçuna çeyin kızım sürekli aytıp beriyotат. Bayağı balanı men emes kızımla tanıp oturat da kiçүү азыр ортончу балам да ушул баланы 2 күндөн бери көрүп атат баягычы. Ушул баланы танып атат, мен да сөлөкөтү айтпадым беле, бир аз курсагы бар болчу деп. Kursakları özü uşu 100% emez 1000%. Kırgız elime bütün içinde sizler olmadınız. Kişi baldarım öz gözümle gördü. Çırkıra oynadı. Baldarımdın tamağı ayrılıp gideydim. Bıçaktı benim kulağımda. Hazır kulağımda duran. İşte benim gözü açık bağımda. Beni karap durup ayttı жолдошумчу. Ошондон мен кайнежем түшүп келгенде, ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден түшүрүп, өзүм мен качпайм дедим да, мен өлсөм керек деп ойлогом. Мен жетишпейм деп ойлогом да. Kızımdı kaç desem, kızım mama sen daha çık kaçmayın deyip durup aldı. Kızım kaçıp ketkende ben yoldaşım menen ölüp ketsem ama razı ölüm. Şu menen çok ölsem ben razı olçumum da. Kırgız elim. Ben bu balanı 100% emez 1000% tanıtam. Sizler al uyda bolgan emezsizler, görgön emezsizler. Men emes kiçүү 4,5 жашарлык балам. Жана 2-нчи класста окуган кызым танып отурат. 1000% ушул бала. Ушул бала билип билбей сүйлөңүздөр кыргыз элим. Сиздер кандай эмне болгонун көргөн жоксуздар да.